Tunakuwa somo ambayo nasema Pentekoste na alama Isaki katika kanisa na sasa katika Matendo ya Mitume 1 shairi la 8. Patia Vikimaji atatusomea kwa Francais, lakini tusome kwanza kwa Kiswahili. Matendo ya Mitume 1 shairi la 8. Lakini mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu anapokuja juu yenu, nanyi mtakuwa washuhuda wangu katika Yerusalema na katika Yudea yote na Samaria hata mpaka wa dunia. Amina. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen, amen. Yesu alisema maneno haya akiwa tayari anataka kurudi kwenye mlima wa Mizeituni. Ni pale alipopanda akirudi mbinguni kwa Baba yake. Kisha anawaambia mtapokea nguvu Roho Mtakatifu anapokuja juu yenu, na kwa ajili ya ile nguvu mpya ambayo mtaipokea, anasema mtakuwa washuhuda wangu. Mtakuwa washuhuda wangu. Mtaanzia Yerusalema mkinishuhudia, Yudea, Samaria mpaka mwisho wa ulimwengu. Aliwaambia waende wachunge, na aliwaambia wachunge hiyo nguvu. Kwa sababu gani Yesu aliweza kuwaambia wavumilie ama wangojee hiyo nguvu? Kitu ya kwanza, mitume walikuwa wamekuwa kosolee kwa muda kidogo, sababu nyuma ya Yesu kukufa alizikwa, na nyuma ya kuzikwa mitume walienda jifungia katika chumba wakiogopa na kusema, huyu ambaye hawa ambao wamekamata mwalimu, manake na sisi watatukamata mmoja mmoja. Lakini gloria a Dieu, Yesu akafufuka toka wafu na akawakutana katika chumba mahali ambapo walikuwa wanajifungia. Akawaambia salama iwe na nini. Na kitu kingine, gisi munavyoniona nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Wakati anawatangazia kwamba amepewa mamlaka, yale maneno yaliweza kuwafariji na kuondoa woga wao. Wakasema hatuna sababu ya kufadhaika tena. 40 jours, hapa 40 jours ilikuwa imeisha. Wako naye, hakuna mwenye anaweza kumkamata tena kwa sababu iko na mamlaka. Hasa anawaambia ninaenda. Tena mafadhaiko inaingia mioyo yao na kusema anaenda, watatutrete namna gani? Hiyo uoga ni sababu ya kwanza yenye Yesu anawaambia mutapokea nguvu. Kwa sababu pamoja na mafadhaiko yale ama uoga ama maulizo, hawawezi weza kukuwa watemwe, hawawezi weza kuhubiri habari njema. Ilihitajika wapate nguvu. Kitu ya pili ambayo ni sababu ya kuweza kupata nguvu ni kwamba hakuna kazi yenye wanaweza kufanya na udhaifu yenye walikuwa nayo. Tukiangalia hapo mbele gisi Petro alijikomborte mbele ya wenye walikuja kuua Yesu, pamoja na ile kombortemo hawezi enda hubiri. Wanahitaji wapate nguvu. Wanahitaji wapate nguvu. Wote kama mlifuata maandiko, wakati tulikuwa hapa majuzi tulisema preske wote ambao walikuwa wanamfuata Yesu, majorite walikuwa wa Galilaya. Ndio maana mnasikia malaika wakisema enyi wa Galilaya.
muko naangalia mbinguni, munaangalia gisi iko naenda, ni vile atakavyo rudi. Maanake majorite ilikuwa wa Galilaya. Kisha wa Galilaya ni watu ambao hawakusoma, ni watu ambao hawana elimu, walikuwa karibu na bahari. Watu wa bahari wengi hawasome, wanajifunza kazi za kuvua samaki, wanaachia pale. Iko sawa watu wa kwenye maminere hawasomake sana, wanaingia maneno ya kutafuta franga, basi masomo wanaachana nayo. Kisha wanawatuma waende anza Yerusalema. Yerusalema ni fasi ambako kuko wasomi. Bila wasomi peke yake tena kuko dini. Ndio fasi kwenye dini inaikana. Hasa wanaenda anza pale. Wanahitaji nguvu kwa sababu wasiosoma hawawezi relema kukofengere waliosoma kama hakuna nguvu. Wanahitaji nguvu kwa sababu wataenda Yudea, wataenda na Samaria, mahali ambako kisima ya Yakobo iko, mahali ambako wa Samaria hawana tena uhusiano na Wayahudi. Wataenda shuhudia maneno ya Mungu kule. Alors kwenda mumilie ya conflit religieux, conflit ya dini, kulihitajika nguvu. Kanisa la leo linahitaji Pentekoste ama linahitaji Roho Mtakatifu, kwa sababu tumekuwa na makanisa mengi hata ambayo yamejipatia majina ya Kipentekoste, lakini maneno yao iko tofauti na maisha yao. Wanasema wameamini, lakini mioyo yao ikiwa mbali na Mungu. Biblia ilisema wanaposema wananiamini au wananiheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao ikiwa mbali na mimi. Kwa ajili ya ile kuna hitaji Pentekoste au kuna hitaji Roho Mtakatifu. Kuna hitaji ya Roho Mtakatifu kwa sababu wale wanaomba sana, tena wale ndio waongo sana. Kuna hitaji Roho Mtakatifu kwa sababu wale wanaohubiri habari njema, wale wanaosema wanahubiri habari njema, tena wale wanaishi maisha inayovuta ile habari njema. Tunakuwa na wahubiri wengi na tunakuwa na wainjilisti wengi. Ukimuuliza na wewe anasema mimi ni injilisti katika kanisa fulani, lakini ukimfuata katika maisha yake ni maneno mengine. Kwa sababu ya ile kunahitajika Roho Mtakatifu ili aweze kuweka nuru, aweze kuweka uzima wake katika kanisa, kusudi ushuhuda wa kazi ya Yesu Kristo uweze kuonekana wazi. Maisha yetu ya kila siku tunafahamu wazi watu. Tunajua waelektricien, tunawajua partire ya nguo zao. Tunajua waganga a partire ya mivalio yao. Tunajua kila mtu selon gisi anavala, unaweza jua useme huyu ni mtu fulani. Kanisa katika dunia linahitajika kujulikana na ushuhuda wake ama habari yake, ujumbe wake unaitwa kukuwa wazi. Kwa ajili ya ile kunahitajika Roho Mtakatifu. Chapitre ya Matendo ya Mitume ilisomeka hivi katika shairi la kwanza, nasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote kwa moyo mmoja pahali pamoja. Ghafula uvumi ukatoka mbinguni, ukatoka mbingu kama wa upepo unaovuma na nguvu sana, ukajaza nyumba yote walipokuwa wameketi, na zilionekana kwao ndimi kama za moto zilizogawanyika zikawakalia kila mmoja wao. Wakajazwa wote Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowapa kusema. Verse yake
ya 7 inasomeka hivi: wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, si hawa wote wanaosema wa Galilaya? Kwa namna gani basi sisi tunasikia kila mtu kwa lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparti na Wamedi na Waelamu nao wanaokaa Mesopotamia, Yudea na Kapadokia, Ponto na Azia, Frisia na Pamfilia, Misri na pande za Libia karibu na Kurene, na Waroma, wageni, Wayuda na wageuzi, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makubwa ya Mungu. Amina. Amen. Anasema wote walikuwa pamoja, walikuwa pamoja mahali pamoja katika chumba. Walikuwa watu karibu 127 personnes walikuwa wamejifungia kwa chumba cha juu. Neno moja pale ni kwamba Roho Mtakatifu hawezi kutujaza kama hatuko pamoja na kwa umoja. Kunahitajika umoja na kukaa pamoja, Roho Mtakatifu na ataweza kutujaza. Kila mara watu wanahitaji kujazwa, lakini wakipitapita. Saint-Esprit hakutaka ile. Yesu aliambia wanafunzi, akasema mwende ikala, na ile kuikala ilikuwa siku 10, kwa sababu alienda na wamemaliza 40 jours pamoja naye, aloro kulisha 10 jours wengine na wanaikala pamoja. Nataka niwaambie kuna sababu ya kukusanyika tena pamoja kwa umoja. Na kama unataka Roho akujaze, sharti uwe pamoja na wengine. Roho ni roho wa umoja, esprit de l'unité, iko roho wa umoja. Hawezi enda vua samaki na mwingine alishaenda kubariere ye Matayo, kisha Roho amkutane kubariere, akutane na Petro kubahari. Roho hawezi fanya hili, kwa sababu pale hamtapewa roho moja. Ndio maana Petro alisema, Paulo aliandika, mulipokea roho gani? Wala mnahubiri habari njema gani? Tunahitaji roho moja. Kila mara tunasoma andiko moja katika Kumbukumbu la Torati. Mungu aliambia Musa katika chapitre 11 na wazi, alisema Musa, ukusanye karibu na wewe wazee 17, na wale wazee 17 waikalishe karibu na wewe, na mimi nitashuka. Kisha alisema nitakamata kwa yule roho aliye ndani mwako, aliye juu yako, nitatoa kwa yule roho, nitamugabulia wale watu 17. Kila mara najiuliza pourquoi Mungu alitaka roho mwenye iko juu ya Musa njo mwenye bagabule kubale watu 70. Kwa sababu kama wanawapa roho mwingine mwenye haiko juu ya Musa, hawataweza kupatana. Katika uongozi kulihitajika kutembea kwa nia moja. Aloro lihitajika roho mwenye iko tu juu ya Musa, yule njo mwenye agabuliwe kwa wengine waongozi 17. Ilihitajika Roho Mtakatifu ashuke, watu wote wakiwa pamoja, ili wawe washuhuda ya kitu kimoja. Dimanche inafika, unaenda ombea fasi fulani na unamaliza mwezi kule, tena
unakuja unaenda tena nafasi nyingine. Ninataka nikuambie kwamba Roho Mtakatifu ni roho mwenye anahitaji umoja. Alisema muikale, walikuwa wote pamoja kwa umoja. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, Roho Mtakatifu aliposhuka, anasema lugha zilikuwa nyingi. Alipatia kila mtu lugha yake, na akasema maneno iliyosemwa, wanasema ilikuwa le merveille de Dieu, maajabu ya Mungu. Ninataka niwaambie kitu kingine kwamba Roho Mtakatifu haiko roho wa ubaguzi, lakini ni roho wa lugha ngapi? Zote. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, mwenyewe anainterprete, anatafsiri zile lugha kwa wanaosikiliza. Biblia inasema walijaribu kueleza watu wenyewe walikuwa pale. Mwingine mtu aliuliza akasema, sasa na Pentekoste nayo ni fete, mbona hatuifetake? Leo ndio siku kuu ya Pentekoste. Inakuwaka 50 jours après la résurrection. Donc ukihesabu tangu siku tulifete Pasaka mpaka leo ko 50e jour. Alors ni fete ya Ukristo. Hawa ukisoma Biblia mzuri, Actes des Apôtres, watu walikuwa walishatoka katika miji yao, wote wanaenda Jerusalem, wanaenda fete Pentecoste. Ninafurahia elimu ya Mungu. Mungu iko na elimu yenye hatuwezi weza kuexplain. Wakati alitayarisha Pasaka ambayo itaramblase Pasaka ya Waisraeli kule Misri, alitayarisha mpaka ikafika siku ya Pasaka. Ilifikaka muile data ya Pasaka ya Wayahudi huko Misri, na kisi walikuwa wanasherekea Pentekoste. Tena Mungu akafanya juu chini, Roho Mtakatifu ashuke ile siku ya Pentekoste, na watu walishakuja wengi katika Yerusalema wakisherekea Pentekoste. Kisha nasema mulikuwa Wamedi, mulikuwa na Wakrete, mulikuwa watu wa Misri, kabila mbalimbali na watu wa Mesopotamia, wote walikuwa kule wanangojea Pentekoste. Lakini ya kushangaza nasema wanaongea kwa lugha metu na uwasikia katika lugha zetu. Nataka kuambia kwamba Eglise yenye Roho Mtakatifu amejaza ni Eglise yenye sharti iwe ya makabila yote na lugha zote. Ndio maana tuna prone unite, ama tunahubiri umoja. Na kama tulipewa roho tofauti, automatically division itakuwa. Lakini kama tu ni roho wa Mungu, roho wa Pentecoste, tukikutanana hata lugha mbalimbali, tutasema lugha ngapi? Lugha moja. Na ile lugha inasema tuliokolewa. Mwingine atasema nilihesabiwa haki. Mwingine atasema na mimi nilihesabiwa haki. Mwingine atasema na mimi nilihesabiwa haki. Ukimuuliza ulihesabiwa haki namna gani, atasema wakati Yesu alikufa pale alifuta makosa yangu, hivi nikahesabiwa haki. Na mwingine anasema na mie ile siku Yesu alikufa, hakuna kuzaliwa mara ya pili nyuma ya kutoka katika magonjwa. Hakuna kuzaliwa mara ya pili nyuma ya kubatizwa. Hakuna kuzaliwa mara ya pili nyuma ya kuombewa. Kuzaliwa mara ya pili, anayezaa mara ya pili ni Roho Mtakatifu kwa njia ya neno la habari njema. Ndio maana Paulo alisema sina uoga ya kutangaza habari njema, kwa sababu ni uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu. Na ulisikia Yesu anasema mtapokea nguvu. Mtapokea nguvu. Na habari njema ambayo Paulo anahubiri anasema ni uwezo wa Mungu. Lugha zote zinahitajika katika kanisa. Lugha zote zinahitajika.
Na mara mwa Paulo aliandika kwa Kolosai, anasema hakuna tena Mkrete, hakuna Myunani, hakuna na mwanaume, hakuna na mwanamke, kwa sababu sote tuko mmoja ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Wakati tulikuwa mustadi Samedi walitusomea ile andiko. Ndio ilikuwa message ya ile siku. Mwenye alihubiri alikuwa soda. Ndio anasema tunahitaji tukue mmoja, kwa sababu Kristo alifanya makabila yote kuwa ngapi? Nikasema kuhubiriwa na M23 umoja nayo ni haya kukanisa. Kama tunakuta kanisa na iko na hubiri ukabila na iko na prone ukabila, maana yake tunahitaji kufungana kama mtu mmoja, kwa sababu pale ndio kwenye roho ataweza kukaa. Tunahitajika kutemwanye umoja, lugha zote. Maandiko nasema walisikia. Ninataka kuzuia neno moja mbele nivuke, kwamba kusema kwa lugha haiko tu ndio sinye ya kujazwa Roho Mtakatifu. Nimesema haiko tu, ni miongoni mwa masinye zengi. Nisikilize vizuri, kwa sababu kila mara watu wanawaza ukisema kwa lugha malake pale ushajazwa. Hapana, haiko necessairement hivi. Alama ni nyingi za kujazwa Roho Mtakatifu, ni nyingi. Alors, leo tunakuwa na probleme ya lugha zenye watu wameanza kujifunza, lakini Biblia ilisema hao watu hawakujifunza lugha. Roho Mtakatifu alipowajaza wakasema kila mmoja kwa lugha yake, na ile lugha ikasikika. Watu wakasikia wako nasema mamerveille za Mungu. Ninataka nikuambie kwamba gisi unavyoikala pamoja na kugojea Saint Esprit na kumutii na kutembea kulingana na njia zake, na wewe unaweza kupewa zawadi. Tena tujue kwamba ni zawadi. Ni zawadi. Ukisoma Wakorintho ya kwanza sura 13 pale utakuta kwamba kusema kwa lugha nayo ni zawadi, tena na kuiinterprete nayo nyingine zawadi. Alors, si vote unaweza fanya maisha yako yote na hauyasemaka kwa lugha. Iko possible, kwa sababu Saint Esprit ndio vile alikugawia. Na mwenye anasema kwa lugha usimkatae. Lakini Biblia ilileta tu order. Ikasema kama mtu anasema kwa lugha sharti tuweze kupata interpret. Na kama hakuna interpret, Paulo akasema unaweza kunyamaza. Na kama hautanyamaza, anasema unajifundisha wewe mwenyewe. Manake sasa unasema kwa lugha unajifundisha. Hivi hatuwezi kukukataza kusema kwa lugha. Unaweza sema kwa lugha, lakini ile kusema kwa lugha kama Mungu hanipatii kusikia wala kuinterprete, manake wewe umejifundisha. Ndio maana Paulo akasema tutamani sana zawadi ya unabii, kwani ile ndio inafundisha watu. Amen, amen. Amen. Nilitaka niongeze kitu kingine kwamba kuna maisha ya kanisa, maisha ya kanisa ambayo tunahitaji tuone kanisa lililojazwa Roho Mtakatifu. Na hiyo maisha ya kanisa iko tofauti na upagani. Tusome kwa haraka Wagalatia sura 5. Tutasoma mashairi haya bila maelezo mengi kwa kuenda haraka, lakini naamini kwamba utakuwa huku unasikia. Wagalatia sura 5, nitaweza kusoma shairi la 16, tutashuka na ile mashairi pole pole. Tano ya Wagalatia ninasoma shairi lake la 16, tutafika karibu 26. Nitasoma, inasomeka hivi: basi ninasema kwendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Roho anapojaza kanisa, kunahitajika kanisa lililojazwa waweze kutembea wakitii huyo Roho Mtakatifu aliyewajaza. Lakini uko chini ya sheria. Verset 19. Basi matendo ya mwili yanaonekana,
Uasherati ndio tendo ya kwanza ya mwili. Ukifanya uasherati ujue kwamba ile ni mwili. Anaongeza kitu kingine, uchafu. Kitu ya kufuata anasema uzini. Uzini njoo baba benye biko na banamuke banaoa bapili, au bamama bako na babwana banakuwa na babwana bapili. Ile ni uzini. Sasa cha kushangaza, makanisa yamejaribu kusema nayo tu ni ndoa, lakini ninakuambia ukipata tu bahati mbaya, baba mmoja anakuambia na kuoa na kufanya bibi wa pili, kimbia, ule anataka kukuua. Haiko mapenzi ya Mungu kukuwa bibi wa pili. Na hata kama unakutana kanisa lenye lina prone poligami, ile kanisa usiingie ndani yake. Ile kanisa ina prone maneno ya mwili, ile haiko maneno ya Roho Mtakatifu. Anasema matendo ya mwili inaonekana wazi. Na kama kwa bahati mbaya uko bibi ya pili, wewe yenyewe uko nayo ya kufanya ni kugeuka na kuamini Yesu. Na kitu kingine kuile kugeuka, kwa sababu uko bibi ya watu, iko tu na madhara yake, wala iko na tabu yenyewe inafungana na hii. Sasa utatoka kubudeze mbiro, basi habatakuuzia tena nguo, habatakuuzia. Maana yake unaenda unajua kwa ajili ya Kristo ninaenda. Hivi ukikutana kanisa yenyewe na prone kukua bibi ya pili, haiko problem. Mtu mmoja tulikuwa na mhubiri fasi akasema, pastor, unawaza nini baba bibi yote kukua na bibi wa pili ni kusaidia Mungu kuchunga? Nikamwambia ile ni mafundisho ya kishetani. Na ile ndio wanaita uzinifu. Uzinifu. Na wengine wameporone kitu kimoja, wa Branhamisti wanaporone kitu kingine, wanasoma andiko moja ya Wakorintho inasema kila mtu awezi kubaki gisi habari njema ilivyomkuta. Kisha wanainterpreti ile andiko kusema kama habari njema ilikukuta huko Dezembiro au uko na mabibi mbili, ubakie vile. Lakini haiko ile andiko jo vile naelezewa. Pale ilikuwa kestio ya mataifa wenye balikuwa wanakula machakula ovyo ovyo. Alo, kama ulikuwa uko nakula chakula fulani, Mungu alitakasa ile chakula kulingana na Agano Jipya kwamba hakuna tena nyama yenye iko chafu na isiyo chafu. Na wanakamata ingine andiko yenye iko mu Timotheo anasema, mwenyewe anasema, andiko lisema muongozi, mzee wa kanisa au mchungaji awe baba awe mume wa mke mmoja. Kisha wanasema mwenyewe anastahili kuwa na mke mmoja ni kiongozi. Hasa niliambia wa mwana kasema, kama kiongozi ndio anastahili kuwa na mke mmoja, muelewe kwamba mara moja magarso wote wa kanisa wakuwe na mke ngapi? Mmoja. Kwa sababu gani? Wakati muongozi atakufa, si tutachagua mwingine, kisha tutamtosha wapi? Anasema mkundi, tutamtosha mkundi ya wapi? Wote washakuwa na babili babili. Mkundi ya wapi ndio mwetu tutawatosha? Oro baze wanachaguliwa mkundi, wadiakonese wanachaguliwa mkundi, na bapasteri wanachaguliwa mkundi. Hakuna mtu mwenye anazaliwaka na navala kashapoka pastor. Sema ule anachaguliwa toka tumbo kia akapoka pastor. Ni mwito yenye Mungu anatupatia nyuma ya kukutana na Yesu. Hivi wakikuambia kwamba mchungaji peke yake njoo akuwe na bibi moya, wanakudanganya. Pale wanakuzamisha, utaenda mzoa ya moto ulima, utatokaga mkanisa tuko naenda mzoa ya moto. Malazima ule pastor hautamuonaka, naye atakuwa kiko mwile moto kwa mwana wewe. Ndio maana andiko nasema wazinifu. Uzini nayo ni matendo ya mwili. Nyuma ya uzinifu anasema kuabudu sanamu. Kuabudu sanamu iko kosa mkubwa katika ulimwengu wa sasa. Jana tulikuwa kwa mafariji, sasa wakati tulikuwa tuko tunamaliza, nilisema neno moja pale, nikasema sie hatusemake kumwenyana kufa. Hatuna maneno ya kusema kumwenyana kufa.
lakini tunasema na baby ko hai. Sasa kulikuwa wandugu yetu mwa pale wakasema na sie walimu njoo wao wanakuwa na bataya, mimi na sie hatubatayaki. Tunakuwa tunajua tu gisi haba sikie tena. Mimi walimu walituambia kama tutakuwa na bataya. Alors mtu anaenda mugiza na anaona, anajua akiye mwenyesha kufa hawezi sikia. Hakuna andiko yenyewe naweza kukuakoraje kuomba wafu. Biblia ilisema alaniwe mwenye anategemea nani? Mufu. Hivi Sainte Marie iko mtakatifu, alizaa Yesu, ni mama wa Yesu, hatokatai, lakini usiadrese kwake maombi, kwa sababu ni mtakatifu kama wengine, anangojea ufufuko. Na akifufuka leo, watu na watapigiwa mafibu, hatuwezi ngoja, kwa sababu hakuna nafasi. Siku moja yeye Yohane kukisanga hapa Patmos aliona malaika mkubwa, kisha yeye kwa sababu hayafikaka kule akataka mpigie magoti. Kisha ule malaika akamwambia usiniinamie, kwa sababu na mimi niko mtumishi kama na wewe. Mungu amenituma nikuletee ujumbe, hivi usipige magoti mbele yako. Malaika anakataza Jean kumuinamia. Kwa sasa mwanadamu, malaika ni kiumbe ya kiroho, lakini hatuwezi kukiomba, hatuwezi kukipigia magoti. Tena niwaambie malaika Mungu anawatutumia ni baservitere yetu. Daire balibaita ba messager. Messager ni mwenye anabeba habari. Hivi naye anaadore Mungu mwenye na wewe unaitwa kufanya nini? Kuadore. Alors sanamu ni zambi. Kama ni sanamu ya myomba yako ulishakitia kumsegemea, kisha mbele ulale unaibusu, ile ni sanamu. Ni sanamu. Na tuliwaambia hapa meditation ya kupita kwamba wakati matawi unaenda itia mshamba yako kumsegemea, utiwenjo hautakuwa na lota ovyo, ile ni sanamu. Matawi tunakuya nao muhekalu ni alama ya kupatia Mungu gloire na kukumbuka siku alivyopokelewa Yerusalemu. Hivi iko tukishafanya ile alama, kazi yake inaisha. Hakuna tena sababu ya kwenda itia mshambre ititakuondolea ndoto za mbaya. Kama unaitia mshambre kwa ile lengo, ile ni sanamu. Uko na kama yenu unakatieka chini ya base ya kuuzishia bunga, itinjo kataleta bakilia, ile ni sanamu. Ile ni sanamu. Waabudu sanamu. Sanamu njo kila kitu kenye hakina uzima ndani yake, wala kenye hakipane uzima. Kinaweza kuwa na uzima sawa, mtu iko na uzima, lakini mtu hata kama iko na uzima hawezi kupana uzima kwa mtu mwingine. Hivi nikiabudu mtu, basi pale nimeabudu sanamu, kwa sababu uzima wangu hautokane na yule mtu. Anasema uabudu sanamu. Ile ni matendo ya mwili. Anasema ulozi iko mumasorte za mingi. Kupatia watu sumu, ama kuenda chezea nje usiku na hauvale, au kuenda kulaki usiku, vile vyote viko parmi. Unatoka mwako unaenda kulaki, unaenda ombea kulaki. Sasa utasema hapana, ile haiko fasi ya kwenda lombea usiku. Nini njuli kumotive? Sema ulozi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, uwaji wa mtu. Anasema na ulevi leo iko monekurande kabisa, yenye batu wanaikalia ulevi. Unakuta maduka za Protesta, kiuliza hapo papa bele njoo wa Protesta huko zamani, ukifika huko Mverunga utakuta maduka za Protesta ziko na pombe ndani. Kisha anasema mimi sikunywaki, lakini ninauzisha. Kuko utofauti gani katikati ya mwenye anakunya na mwenye anauzisha? Edayere wewe wa kuuzisha wewe njoko danger. Na madega zote ziko uturu ya ile malofu, manake ziko kwako. Ulevi ishakuwa njia, kama butiki haina pombe manake basi haitapata bakilia. Nyewe hamuna mapombe mwa butiki zenu, hamuko nakula.
Na niwaambie kitu kingine, Patrice aliimbaka nyimbo moja, alisemaka inaweza fikia mwinchi yako zambi inakuwa normal. Kisha akasema afin de Dieu faites attention. Atunaweza fikia na mkanisa zambi inakuwa normal. Leo kuvuta tumbako na kukunywa pombe iko kazi ya mababa na mama biko navuta. Na mtu tu anaitia kukima mbalabala haezi sikilia haya. Na mara mwanganda nazo zishatoka munyumba washe zitia mbalabala. Unakuwa pale mkamwavuli unakunywa afere yako bana. Zamani sasa tulikomala kuona mumama na nikala mnganda na niraji, lakini leo wameru kifika kubireki na huku mumato ngekwa mamarishito. Wa mama babio unakuta nikala chini ya mwavuli. Iko na kunywa pombe pale. Ile malofu hata inakuwa legalize. Hata leta inaweza shindo kuimaliza. Na makanisa tunasema muende Burangu. Wana wa Mungu wafanye akazi. Hii andiko tabakia kiko nasema walevi. Nina shangalaka kwa sababu haiko sio ndio tuliandika Biblia. Hii kitabu liandikiwa kwa karibu 50 epa. Njoo naandika hii kitabu. Sasa naandika hii kitabu na hatia wazee wako. Wakaandika walevi. Manake walevi haiko leo. Bakaandika wazinifu, ile haiko kesho ya leo. Kama uko muzinifu usituchukie, bali andika zamani. Daire na mese na haya waza kama itakuwaka. Sasa nasema walevi, pale usiulize kwa sasa Mungu aliumbia pombe nini? Hakuna kwenye kunasema Mungu ndio aliumbaka pombe. Hawezi pata ile andiko Mungu akasema pombe hiyo. Hapana. Mbienye Mungu aliumbaka hakuna ile andiko. Lakini Paulo aliandika Mromesha Peter premier alisema kuko ba engineer du mal. Les ingénieurs du mal ni wenye wanatunga makosa. Na hii makosa yote ya Adamu haiko kwayo. Yo Adamu hakusharatikaka. Adamu hajui na kulevi. Adamu iko na kosa moja, bibi yake alikula alitunda lienye habakumruhusu ya buizi ya kosa. Ile tu moja njoo yenye iko nayo. Alors bali andika zamani na Biblia sasa inaongea bali semaka inaandikiwa mu temps présent continu. Iko temps présent continu. Maana ukisoma usisome hapa habiko naongea kama biko naongea na Bagalatia. Ukisoma unasikia kiko naongea na wewe. Wewe njoo inajiadresia. Nasema basi matendo ya mwili ni haya. Haseme matendo ya mwili ilikuwaka hii. Anasema matendo ya mwili ni haya. Manake ile ya matendo na wewe inakukonserne. Kisha sasa anasema wizi. Kumbe usitaye mwingine ujue kia wewe ndio Mungu uko naongea na wewe. Sasa anasema uadui na ulozi. Pale kama uko na uadui na mtu, kesho kiroho yenye uko nayo. Uko mtu wa mwili. Nilipenda niongeze pale kitu kimoja kwamba makanisa hata kama inaongezeka, mashairi haitabakiaka vile vile. Na hata kama uko na asiente mkanisa, uko muzee, uko mchungaji, uko muimbaji, umekawia ulishakabatiziwa, ukionekana kotendo moya ya hizi, manake wewe ni mtu wa mwili, hauna Roho Mtakatifu. Hata kama unasemaka kwa lugha, mtu mmoja alisema na mimi nishanja sema kwa lugha pastor, kwani nilitokea kumesi nishanja sema kwa lugha. Nikasema okay sawa, Mungu ashafanya bio kukupatia ile ndo haiko mbaya. Mimi nikamwambia lakini hii makosa tu kipatikana wewe unapatikana kwa moyo, basi manake ile Saint Esprit haiko hayo. Ibada haina sense pamoja na hii makosa yote. Ndio maana alisema matendo ya mwili naonekana. Ndio akasema muendeni kama mmepokea roho wa Mungu, enendeni kwa roho, wala hamutatimiza matendo ya nini? Matendo ya mwili. Hivi ile matendo haiko ya kutimiza. Anasema ulevi na ulafi. Na hii ulafi kila mara tunasumbuanaka kwayo, unakuta mtu anasema, mnasema mseme mtu anakuwa mtakatifu. Pale hauya shibaka sana. Sinao ni zambi ulafi. Ulafi haiko kushiba sana. Ulafi inaweza kuwa interprete vile sababu ya langage faible yetu. Lakini ulafi benye bali interprete ba Français wanasema ni excès de table. Manake ulafi tena ni namna nyingine ya tamaa yenye haufurahie meza yako.
unafurahia, njo meza ya watu, njo inaitwa ulafi. Kukula mingi tu tumbo inakuambiaka baba kula basi, uko na kamata nyama ingine unaluma boli ya kwanza, kabusha shiba tu tumbo inakuambia acha baba. Unakuta unaanja tafuna nyama musenge miniti na shindwa yani. Donge kwa imezi inakuwa kalikini. Ile tu nakuambia baba achia pale. Ulisha shiba uachie pale. Na unaachia pale. Hivi kukula mingi iko haiko njoo iko interprete hapa. Iko interprete hapa ni kutamani meza ya watu. Mungu alikupa mboka yako, tulia, furahi na ile. Usiende mwako kwetu kule kulikuwa Kalangaje, tulikuwa naishi na watu wakasema ngabo za huku kule njaa masereka, kama unapiga tu nyama humu mwa bavaze voisin anaweza malizia bugali kwa harufu ya mboga mwako. Donc kiko napiga tu mangwana, anaenda shimama tu nyuma ya nyumba, yuko nakata vitonge, anaonesha hivi mwako harufu, kisha anameza kitonge. Pale ashachukia vishogorobi viko mwake, sasa anasikia harufu ya samaki, anaenda na bugali kule kwa voisin. Sasa ile ndio tunaita ulafi. Hautulie na chakula yako, unataka chakula ya watu. Hautulie na nguo zako, unataka njoo za watu. Huo na benyewe anauza manguo na haikuhitaji. Anauza nguo haiko bezwe, mejo aliona kumutu. Nasema nisibakili, foto na mimi ni use. Baikuuliza sasa unaenda mwingu, eske ni hitaji? Nasema hapana, nataka bakilia kwa wengine. Na mimi tu nikuwa na ile nguo. Kisha tena inafaa mnyumba mwezi na hawisho na. Juta nishakosa za kuisho. Mungu ni muujiza, niwaambie, alipendaka dunia tusikuwe sawa. Na ile njoo inamwacha kuwe Mungu. Alipenda kuwe watajiri sana, kukuwe na wachini na wamwayene na wachini pale na wamaskini vile vile. Ile njoo inaleta gloire kwake. Haikuzuie kutumika. Mungu alitupatia tu makapasite za kutumika. Kila mtu sawa sawa na gisi Mungu alimgabulia. Ndio maana kama Mungu alikutia mnivo fulani, furahia ile nivo. Siku atakuinua iko na wewe atakupandishaka kwa escalier hiyo. Hivi usilete maelezo kwenye haiko na kusema watu walishakapenda anasa jue hauna. Hapana. Tusiinterprete utajiri ya mwanasa. Anasa ni kitu kingine. Anasa ni kufanya utajiri wako kuwa Mungu wako. Nafurahia mwalimu alitufundisha jana kwa Ima Farija, akasema wakati tunasemaka mtajiri alienda mziwa ya mjana, hakuenda mjana mjua alikuwa tajiri, lakini alienda mjana sababu hakujua Mungu. Na Lazaro hakuenda kukifua ya Abrahamu mjua alikuwa maskini, alienda kukifua ya Abrahamu kwa sababu alikuwa na uzima wa Mungu ndani yake. Hivi usijigambie maskini, tunaoa sema maskini. Ukitaka ubakie maskini ndio utaonaka Mungu, utabakia kanuko na nungunika. Umaskini bila Mungu ni makosa, utashinda huko na nungunika. Siku utapitaka na haka kakoti yangu naanja nionyesha vidole. Kwa sababu ulitamani umaskini mena hauna Mungu. Ninataka nikuambie kwamba wakati wanasema anasa tusiinterprete mbaya, wala utajiri tusiinterprete mbaya. Utajiri si wote tunatamani franga. Watu wiko na makuta. Na niwaambie kwetu mwanande huko proverbe yenyewe nasema watu wako sawa sawa na ikala. Ukiangalia wagizi wanikala hapa Abel na Papa Lewis washa kuwa sawa. Lakini wakishimama wanapishana. Ndio ile mezali kwa kule kwetu nasema watu wako sawa na wanikala. Mesema watu wanashimama njoo na joka utofauti ya banao. Hivi kuko bebiko na franga. Ndio maana franga zako usitusumbua hata nazo, wengine biko na za mingi kuwewe. Na mubibile Mungu bebiko na makuta. Na mtu asikwambie ba maskini tu, mubibile muko ba makuta. Ukisoma Job utajiri yake huku hakuna mwiko nayo. Nakwambia alikuwa naota punda, alikuwa naota ngamia, alikuwa banakwambia na baservitera wenyewe alikuwa nao. Alors kila mara tunatetemekea tu wanaume moya hivi, mimi kuko na wakubwa kupita pale. Mungu akikufikisha pale, tulia, usijiogope na kuwaza kama ushaenda mwanasi. Mungu ni Mungu wa watajiri.
ni Mungu vile wa maskini. Kama huko na maskini kunapishana hivi, Mungu ni Mungu wa wote, ni Mungu wa wote. Sasa huyo uza Canal Plus ya watu nakuwa anaso ni mnyama, unaona biko nashinda tu masiri ile pale anasoma Biblia sasa. Sasa na wewe eske kwanza unaona isomaka nilibambia hapa siku nyingine mpriere tena, nishasema tako hapa, nikasema gisi mtu iko napanda masomo na ni vile kiburi iko naenda inashuka. Ukikuta mtu akusema frase ya yulu sema ule tu ni desisi, unajulia huyu ni desisi, alimaliza mwaka jana. Ubishi na kukorejea mtu publiquement, mtu anasema tu la papa, unasema frase mbaya hawasemake vipi ule manako jue kie uliko desisi ule, lakini hawezi kuta lisansie na iko na corriger mtu publiquement kwa sababu alishaka jua que le français n'est pas notre langue. Ile haiko lugha yetu, tuliaprendre mwache ule na balitiaka mara mwaka ka terme ya la langue na pas dos. Unajua ulimi haikuwake na mifupa hivi, ulimi litereza tu muyache hivi, alishaka jua. Mimi ukikuta mtu akukorije mtu publiquement na ba Kristo ni vi, ukiona akukorije mtu publiquement ule ujue kiangali mtoto. Batu wa maubishi wanakuwa bangali watoto. Maneno ya Mungu gisi tuko na sogea karibu naye, gisi tuko na jaza Saint Esprit, na njoo vile iko naenda na tubrize, na njoo vile naenda iko na tubrize. Alors wewe mtu wa miaka 5 mkanisa, miaka 10 mkanisa, kuko vyenye hauwezi weza kufanya tena. Umefanya 10 sana huko mmesi, kuko vyenye hauwezi kufanya hata kama haiko makosa, hata kama haitajwe katika matendo ya mwili. Kuko vyenye hauwezi fanya, kuko vyenye siwezi fanya hapa kuselo miaka yangu kukanisa, kuko vyenye siwezi fanya. Sema hiki kunivo yangu siwezi fanya tena hiki. Kama na wewe hauyafika pale, unahitaji Saint Esprit, kwa sababu Saint Esprit iko Mungu wa equilibre, mwenye na tutembeza mpaka gizi. Nimesema unasomaka va daktari wanakuwa assemble, unabakutaka na mubisi anaikala kipi, munaletaka na mubisi na ba politisia basema wanakuwa mubisi biko na basikiliza. Unaona kwanza hadi zanturu na tumaliza bo kwanza na Kisekedi ile ubishi venye biko Kishasa haba kwake ni yetu sie bakushinda mpuri. Ile ni yetu tusie bakushinda kunyumu. Tena wakikuuliza ulibisikilia wapi, unasema ku TikTok. Hauyegizi TikTok kuko vya kuevanda. Si ku TikTok kuko vya kuevanda. Vya mingi kuko na makonde, mtu mwana anaweza kuwa na makonde 10. Alors, watu wenye wameendelea hawaletaki ubishi. Nilikuwa naleta mfano kwa Dr. Kalole, tulikuwa na yeye iko specialist, lakini nani anaweza jiambia kile specialist? Wakishimama na Abele hapa na Dr. Kalole hapa, utasema wapi njoo mwenye iko na akili kumwigiza specialist? Si tu utaangalia tu Abele unasema tu ya Abele, bosi alisoma kaza. Lakini sasa tafika kwa matendo. Mbele ya mtu wanamuopere Abele atareve anasema njoo vile. Njoo atavumbula ki huyu alishakasoma. Njoo atasema kumbe huyu alishakasoma. Ninataka nibambie Roho Mtakatifu akitujaza, gisi tutasogea karibu na yeye, ni vile tutaenda tuko na mfanano, na atakuwa iko na tubrize, na ubishi itakuwa iko na isha. Kama iglize inaweza onekana mafujo, ni alama ya kusema tungali na besoin ya Saint Esprit. Na pale usiniambie manake mnataka sema hatukuokokaka. Uliokokaka, lakini unahitaji ujazwe Roho Mtakatifu. Mwenye atakutransforme, akufananishe na Baba, kwa sababu njoo kazi yake. Alisema atakapo wajazi, atawaelewesha vyenye hamjui. Atawaelewesha vyenye hamjui. Ubishi ni ya nini kunyuma? Wazee, nilisema hapa mpriere nikasema banani tunaweza wafungia mulupango moya pandai na neba naishi mulupango moya tumalize mwaka na hawapiganaka hapo. Babu wazee unakuta apres mwa mwingine hizi twala moto tena mwa mwingine. Tuko na mfano hapa ya Fransiba na Javed biko mulupango moya. Kumbe Mungu ababariki mtoke mwele lupango mwende uza tena maparcele fasi moja.
na loro mtokake mwile lupango na ile lupango yote naisha jote, lakini hapa watu ni watu ya Mungu. Ile ndio objectif ya Saint-Esprit. Objectif ya Saint-Esprit ile ni matendo ya mwili, kisha akaongeza matendo ya roho. Nilikuwa nimesema quelque soit miaka yako mkanisa, quelque soit miaka yako mkanisa, kama unapatikana kwa tendo hii moya, uko mwenye dhambi sana nyingine. Tunakukuta mbulevi, hata ulikunywa vere moya, uko mwenye dhambi sana nyingine. Hata walikuandikia ile vere kudawa, ulienda onana na Abeli akakwambia kwa dawa ya mishipa ukunywe vere moja kitindi. Basi uyue tu gisi pale umeenda. Pale haujue Mungu. Pale haujue Mungu. Jua tu wazako wanazipatia mascription za madawa. Sema pana ile inakuwa dawa ya tumbo. Dunia iko na maneno mingi. Kuna maneno mingi. Mwanamke mwenye haiko wako tunakukuta wenje uliko na kuchezea. Ni mapendo ya ndugu. Mapendo ya ndugu, nuko unachezea kwa mwanamke wa watu. Pale ujue kwamba tamaa ya mwili ndio iko na kuvuta. Pale tamaa ya mwili ndio. Mtu mmoja alikuwa anafundisha uchumba. Njoo akakuwa anasema anafundisha muhusika na mupa pratike. Njoo anaanza chezea kwa maziba ya muziki. Sasa ule mtu walimtengaka na leo hii basha mfukuza na mudini. Alileta ubisha tibadimu na nidanganyie. Sasa na leo basha mfukuza. Tena tu walimkamata na mwanamke ya watu. Tamaa haizili wake na priere. Usikuwa naomba sana tamaa yangu isha. Tamaa haiwezi isha. Sasa pale huko naipatia nguvu. Unaipatia nguvu. Alors tamaa ya mwili haiko kitu ya kiroho. Haiko kitu ya kiroho. Haiko kitu ya kiroho. Kisha ukisoma verset ya 22 inasomeka hivi: lakini matunda ya roho ni mapendo, furaha, salamu, uvumilivu, neema, wema, uaminifu, upole, ujizuiza. Hakuna sheria juu ya maneno haya ya namna hii. Nao walio watu wa Kristo wamesulubisha mwili pamoja na mawazo mabaya na tamaa mbaya. Amina. Kisha verse 5 anasema tukiishi kwa roho, tuende kwa roho, tusijisifu bure, tukichokozana, tukitamanana. Amina. Kama tulikutana na Yesu, kazi ambayo Kristo anafanya juu ya msalaba, anakamata mili yetu na ile mili anaisulubisha, inasulubiwa pamoja na yeye. Sasa tunaposulubishwa pamoja na Kristo, pale tunakuwa viumbe vipya, tunaanza tembea kwa roho na hatutatimiza tamaa za mwili. Pentekoste ilihitajika. Matendo ya roho iko tofauti na matendo ya mwili. Usidanganyike kuchanga viwili. Magharibi ulileta matendo ya roho, asubuhi unaleta ya mwili. Pale ujue kwamba haukujazwa Roho Mtakatifu wala haukusulubisha mwili wako. Ni confusion yenyewe iko mumondo. Nasema hapana, niko Mkristo lakini tu ninaweza fanya dhambi. Hapana. Ile lugha haiko mu Biblia. Na kama walisha kudanganya na andiko moja tu na kia tuambie tia andiko, mbona mie walishaniambia hivi, na tutakupa tafsiri yake yenyewe ya mzuri. Na mifano tu iko yenye iko semble. Mifano iko yenye iko semble mu maisha yetu ya kila siku. Hawezi sema umeolewa kisha tena unasema ugali na marafiki yako ya zamani. Hapana. Ulikuwa na babile moja hivi beba alikuwa anatembea na wewe, kisha ukishaolewa unakata urafiki, unamwambia nilishaolewa. Siku za kuongea na nyie kumbe tunaongea vya commerce na maneno mengine, lakini ya kuhusu bibi na bwana nilishakuwa na bwana kunyumba. Na maneno naisha. Maneno naisha vile. Hatuwezi weza kuichanga. Hakuna na baba hata moya mwenye anaweza kubali aseme bibi yake anamulaga, anamwambia basi nilikuwa kana niko na bwana mbele, njoo ameniita niende muona, unipe ruhusa nenda muona. Ile demani hawezi itika. Hata bwana wako kwa Mkristo sana na kusema pa. Na wewe unaokoka atakukataza. Mwana utalikoka nani bwanangu wa zamani? Usiende kule. Natakatala. Hata kama
ule bwana hakukuitia mabaya. Mimi tu respect kile umesema alikuwa bwanako zamani. Daire wale hawatai wake. Kwa makosa ya hairungami wake, Mungu yeye peke tu ndio anaihurumia. Mungu ndio anaihurumia. Wewe ndio ule unaungama makosa unasema hapa mtu mmoja aliungama huku kubibi yake. Anasema bako munyumba balisha wana. Huku mu baraka kule kulifanyika mapiaje na viole za barebele zamani. Sasa wakaingia mnyumba moya wakaviole fie moya wakaua mamake na babake na badadake wote na iko nono. Sasa wakamuviole. Sasa wakamwacha yeye habamu. Aloro akakimbia kafika huku mwingine. Akaingia mudini moya. Kisha ule garso mwenyewe alimviola kaka naye akafika huku naye akaokoka. Na akaingia mwile dini. Sasa kaoa akaenda mufikia. Sasa wanaona wanalunga. Sasa alors biko matemoignage. Garso sana nashukuru Mungu mwali niokoa. Ati nilikuwa bandi manake Mungu mwali nitosha mrebelio na kuviole watu ni wakutukuza. Njoo ulikuwa ati. Kisha kaeleza tuliingia kabaraka tukaingia mnyumba kwa hivi. Sasa fia nasikiliza anakuta kenjo mwao. Na kamwangalia akakuta manake njoo alivyola. Sali maliza eleza fia alitokaka pale akaenda kukanisa kaambia pastor, mimi pastor ninakosa kama nifae nini? Huyu ni wa kuhurumia au ni wa kufanya? Usibasha lunga. Sasa walitupatia kaile huku wapastor tulikuwa na mrenew fasi fulani ya ekute. Ndio walituambia katulete solution kwa ile problem. Niwaambie ma solution zile zilitoka hapana. Kumbe na bapastor viko na bajiriste na hatuyu. Mtu mwali shimama akasema mie article fulani inasema hata viole memaliza venda. Kama tu ni viole ule mtu ni wa kukamata na kufunga. Nikaangalia ule huyu ni mpastor iko juriste. Mwingine akasema hapana ule amuhurumie. Mwingine mareposi ilikuwa mingi na tukamaliza tukasema muende tafuta kila mtu atakuwa anatutumia majibu yake. Pale niko nataka sema kuko makosa yenyewe hauwezi ungama mbele ya watu. Kwa sababu na itakuletea haya. Lakini Mungu atukuzwe kwa sababu yeye anahurumia mtu na anasema hatakumbuka tena. Hatakumbuka tena. Hapana ifo tu kusema umeokoka. Kuko yenye utasema na ujumba unaisha. Na mwenyewe unaambia na alishakaokoka. Ukishaambia mtu ke uliwaka mtoto wake pale atasema nini? Sio ataniuia na mimi. Unarudia kwanza kwenu lwajumu. Kutaka waambia makosa hatuiungamake mbele ya watu. Lakini mwenye anatangaza msamaha wa dhambi iko Yesu Kristo. Mwenye hata kama uko culpabilize kiwango gani anasukula dhamiri yako anakuambia nimekusamehe. Watu wengi wamekatala kupatia Yesu maisha yao kwa sababu wako culpabilize. Wanawaza kama ile kosa ilishaka kuwa kubwa. Lakini ninakutangazia kukuambia kwamba yenyewe na kufrene usipatie Yesu maisha yako ni kosa ulifanyika zamani. Na kuko baba alifanyika ya mingi kukupita. Mzee alikuwa anazoea kutuambia hakukuwa sheria yenyewe aliandika usiue Mungu. Lakini wanaume walitiaka mikuki kwa Yesu. Ile kosa haiko msheria mena hapo balisamehe waka. Sasa wewe mwenyewe uliporomoshaka mimba peke yake. Na walimu walishakudanganya waseme na kwenye kulitokaka munofu pale kuna tia mabiju waseme na ile munofu na kungoya mbinguni. Kisha banakutia mu insecurity. Alo naishi kuna nasema basi hii kwani litia mabiju na ile munofu kuna ningoya mbinguni. Sasa tunaita tuseme amini Yesu tia. Sasa ndaamini yeye na hii munofu hiyo na nibali. Uliporomoshaka na mimba. Kisha na ile mimba aseme takungoyaka kumulango kale katoto katakungoyaka kumulango. Na ile nao naikumbuka. Wanakuambia makosa ya kuua mtu nayo sawa unakumbuka gisuri la mulaka na damu ya watu zamani. Sasa nishakula na damu ya mtu. Nikuambie wanaume walisemaka na Yesu hapo damu yako ikuwe yulu yetu na yulu ya watoto wetu. Mimi nataka kutangazia kwamba ile ilikuwa
kuwa liberation yako. Saint Esprit ni roho wa kulibere, wa kuweka mtu huru. Amen, amen. Nilitaka nikimaliza nitawapatia note bien moja kwamba ndio uovu unajaza dunia, ndio maana kunahitajika Roho Mtakatifu. Uovu umeingia katika makanisa, ndio maana kunahitajika Roho Mtakatifu. Ijulikane kwamba kuna roho wa uovu, roho wa uharibifu ambaye anatawala dunia, ambaye katika Ufunuo anaitwa, walimuita nafasi nyingine katika Ufunuo, nyama mkali au nyoka mkali, le dragon. Huyo dragon iko nyoka mkali, inasymbolize tu Satan. Balimuita tena nyoka wa zamani, balimuita mnyama. Nafasi nyingine wakamuita Yezebeli. Walimuita Yezebeli, walimuita Babilone mkubwa. Babilone mkubwa, ile ni alama za kusymbolize uovu, zinasymbolize ubaya gisi inatawala ulimwengu. Na nena waza hapa, hakuna mwanaweza patia mtoto wake jina Yezebeli. Ile jina hatuyaisikiaka mkaribia, na ukiisikia manake ule mtu alijipatia kaya. Tuko na garso mmoja alikuwa kule, ndugu ya papa pastor Kitacha, alijipatia jina ya shetani. Ile ni majina za kujipatia. Na mwingine akajiita tule mdogo wake, mwingine mdogo wake Kitacha na akajiita Judas Iscariot. Donc ile ni majina za kujipatia. Na mwingine ndugu wake na akajiita shetani. Kama mtu kujiita shetani, Lucifer, Judas Iscariot, Farao, ile majina ni za kujipatia selo ukali ya mtu. Kisha kwa ile majina kuko yenye tunitaka la puissance du mal, uwezo ya uovu yenye inatawala. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja. Mahali nyoka wa zamani analeta uharibifu, analeta ubaya, huyo nyoka wa zamani diabolo, mahali analeta uharibifu, mahali analeta ubaya, Pentekoste inaleta utakatifu. Ama Roho wa Mungu analeta utakatifu. Mahali ambako huyo mnyama analeta rebellion na magawanyiko na udanganyifu, pale Roho wa Mungu analeta unite, analeta umoja, kwa sababu iko esprit de l'unité, iko esprit de l'unité. Pentecoste inaleta umoja na mapendo pasipo udanganyifu. Mahali ambako Babilone anatawala kwa ukali, Babilone anatawala kwa ukali na kutia watu chini ya utumwa, kwa sababu Babilone iko mfano ya watawala wakali katika ulimwengu. Wale walikuwa na mautawala yenye sinyatire ikikuwa naisha kuwa, baliita Bamedi na Bapersia, kisinye hakuna tena kurudia nyuma. Ile haikukuwa sawa ya Daudi. Daudi alisinyaka naye yake, akasema ufalme wake hautaingia kama kiwete, lakini yake ilikuwa kikuwa mgrasi, kwa sababu wakati wanaleta Mephibosheth, wakati alitafuta mtu wa kufanyia neema, balileta Mephibosheth ni kiwete. Akasema hata kama nilisema kiwete hata kuwa ndani ya utawala wangu, lakini huyu kwa jina ya Jonathan ataikala kwa meza yangu, kwa sababu viapo vya Daudi viko ndani yake grace, lakini vya Bamedi na Bapersi vile havina grace. Mpaka mfalme anajua ke Daniel hana kosa, ni kwa sababu alisha sinye, anamtupa mtundu la simu. Jua alisha sinye. Mahali kwenye Babiloni anatawala kwa ukali, anatawala kwa kutia watu chini ya mamlaka yake ya utumwa. Roho wa Mungu anapomwangika katikati yetu, analeta liberte, anatuweka huru mbali na makosa. Hata kama umetawaliwa na nguvu za giza, umetawaliwa na nguvu za ulevi, umetawaliwa, ushakashindwa kuacha pombe, ulishakashindwa kuacha wanamke, ulishakashindwa kuacha masturbation, ulishakashindwa kuacha hata pengine na wamaride lui wanakutatiza, kuko mamlaka yenye iko yuru ya ile
iko Roho Mtakatifu. Akiikala na kutawala bamaridi bataenda. Akiikala na kutawala na masturbation utaachana nayo. Hata kama nguvu za giza zinakutatizaka usiku, zitatoweka kama unakubali Roho kutawala maisha yako. Mahali ambako nyoka wa zamani au Yezebeli anatia watu kuabudu sanamu, Pentekoste inapokuja inafanya waabudu wa kweli. Yesu alisema wakati inakuja na imefika tayari, mahali ambako waabudu wataabudu nani? Wataabudu Mungu katika roho na kweli. Hata kama watu wameabudu sanamu, Saint-Esprit kiikala takufanya un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Mahali ambako shetani anatia watu woga ya kuokoka na kuambia kuokoka iko nguvu, Roho anapokuja analeta nguvu. Ndio maana andiko yetu ya mwanzo lisema mtapokea nguvu Roho Mtakatifu anaposhuka juu yenu. Kwa hivi Pentekoste inahitajika katika maisha yako. Roho Mtakatifu anahitajika katika maisha yako. Tena ile inahitajika leo bila kesho, kwa sababu Mungu anataka kulibere, akuweke huru mbali na utawala wa shetani. Na majina haya yote ambayo tunayataja yasikutishe. Kusema Yezebeli, kusema nyoka mkubwa, kusema diabolo, kusema nyoka wa zamani, haya yote inasimbolize shetani mwenye Yesu Kristo alishinda zamani, naye anajua kwamba ameshindwa tayari. Unaweza kupokea nguvu mpya kwa njia ya kuamini Yesu. Amen, amen. Amen. Tuko na watu wengi ambao anasikiliza maneno ya Mungu. Anaposikiliza maneno ya Mungu inamuangazia, lakini inapomaliza kumwangazia anakamatiwa na woga. Mfunuo walisemaka wenye uoga hawataona Mungu. Kamatiwa na woga kusema eske ndaweza ishi kweli bila makosa. Lakini Biblia ilisema, Petro alisema onjeni uone kwamba Bwana ni mwema. Unaweza kujiangazia asubuhi ya leo na kusema Yesu, na mimi ninataka utawale maisha yangu. Wengine wanaogopa shetani, makosa ya watu. Unasikia mtu anasema hii makosa yote, eske mimi naweza ishi utakatifu? Inawezekana kuishi utakatifu kwa sababu palipo Roho yote inawezekana. Yote inawezekana. Amen, amen. Tuko na wewe miaka ya kutosha, lakini unaishi unafiki mkanisa, unafanya makosa ya siri. Ninataka nikuambie makosa ya siri itakuvunja. Na Daudi alisema, Daudi alikuwa na kosa yake yenyewe, ilikuwa complicated ya siri. Ile kosa aliandika Psalm 50, akasema ilikuwa inaronje na mifupa yake ndani. Makosa inaronjaka, inakula mifupa yako pole pole kwa sababu ni asiri. Kwa watu wa mingi afya yao inazorota sababu wako na makosa ya siri. Wa mingi wanashindwa omba, wako na makosa ya siri. Makosa ya siri. Uliwaka mtu habaya juaka, ni makosa ya siri. Lakini mwenye unaweza kuionesha ni Kristo. Maana sema kama uko na mizigo mizito nitakupumzisha na utapata uhuru, utapata kupumzika. Unaweza kukua uwazi mbele ya Kristo. Si hapa hatukujui. Tuko na mipaka. Tunataka gabulana hapa tunaenda kila mtu kwake. Lakini kuko mwenye hata kuacha. Iko Yesu Kristo. Iko Saint-Esprit ataongea na wewe. Na kuambia unatoka mkanisa bila kuokoka. Oro kujue kwamba kesho yake Yesu anaweza kukuja. Nikimaliza, mbinguni hakuna dini. Hii madini ni majina zetu za hapa kwa dunia. Lakini mwisho mbinguni haziko, na wenyewe waliandika Biblia hawakuzitia. Na walimu yetu nao wataendaka mbele ya kiti cha hukumu. Na wapastori watakuwa kukiti ya hukumu. Na waimbaji watakuwa kukiti ya hukumu. Na wenyewe wanaombaka sana watakuwa kukiti ya hukumu. Na shie wote wa Kristo tutakuwa kukiti cha hukumu. Na ule mwenye atatuhukumu ndio mwenye alikiaka kufia sana. Ile siku hatakuwa Bwana wa neema, lakini atakuwa mhukumu wa haki.
unaweza kuamini, unaweza kujifungua kwa njia ya kujideside na kusema Yesu, ninakuamini. Ukifanya ile tendo, utapokea Roho Mtakatifu ambaye leo itakuwa Pentekoste yako, ambaye atakutembeza katika haki, atakutembeza katika kweli. Tuombe Mungu. Yote yanawezekana palipo Roho, yote yawezekana palipo Roho, yote yanawezekana palipo Roho, yote yawezekana. Naweza kuwa kimya mbele za Roho Mtakatifu ambaye anapeleleza nafsi yako, ambaye anajua makosa yako ya zamani na ya sasa, ambaye anakuita kugeuka toka makosa yako na kumwamini. Asubuhi ya leo unaweza sema, Yesu, nakupa maisha yangu. Kumbe unaweza kunipatia uhuru, na mimi ninatulia, na mimi ninaweza ishi na sina maculpability, mashitaki ya kuniambia kwamba nitaenda kuziwa na moto. Nahitaji liberte, nahitaji uhuru. Unaweza sema, Yesu, nipe uhuru, ninakuamini asubuhi ya leo. Tukiwa katika hali ya kuomba, nilitaka uweze kusema, niko hapa, mimi Yesu nitawale, unipe uhuru, nifungue toka kamba zenye zinanifunga. Mahali huko unaweza kuweka mkono wako juu, nitaomba pamoja na wewe. Nasema leo ninapatia Yesu maisha yangu aitawale. Nani anaweza kufanya ile alama? Weka mkono wako juu, nitaomba pamoja na wewe. Nani wa kwanza? Nasema niko hapa. Unanyosha tu mkono tena unaushusha. Nani wa kwanza? Ndio unawatazama ninyi wote. Unasema niko hapa. Yesu, ninakuamini. Nimeelewa kwamba ninahitaji Roho wako. Ninahitaji kukua libere. Weka mkono wako juu. Yesu yuko karibu kukulibere, kukufungua. Weka mkono wako juu. Nitaomba pamoja na wewe. Ndio, asante ndugu. Nimekuona, shusha mkono wako. Nani mwingine? Nasema niko hapa. Sitakatalia makosa. Nataka nirudie kunyumba nikiwa nimekuwa huru. Nani wa pili? Anasema niko hapa. Na utaweka mkono wako juu. Taomba pamoja na wewe. Fanya ile alama. Nani wa pili? Usipatie mwili wako na ubishi ya dhamiri yako kukuganye, ya kusema niokoke nisiokoke, niokoke. Unaweza kuvunja ile sauti, kwa sababu kuokoka ni kupatia Yesu kukutawala na upate uhuru wa milele. Nani wa pili? Anasema niko hapa. Weka mkono wako juu. Taomba pamoja na wewe. Nani mtu wa pili? Anasema niko hapa. Roho yako Mungu anaitazama, anataka kupatie liberte eternelle. Weka mkono wako juu. Nataka kuomba pamoja na wewe. Simama ndugu ambao uliweka mkono juu. Simama juu na kuombea. Na mwingine mwenye anaweza simama pamoja naye na ataweza kusimama. Fanya tu ile alama, usimame kwenye huko. Sema niko hapa, napatia Yesu maisha yangu. Napatia Yesu maisha yangu. Nani mwingine asimame juu? Ni wakati ya kupatia Yesu maisha. Baba Mungu uko mwema.
mwenyewe unatoshelea maisha yetu, mwenyewe unahesabia haki penye wanakukaribia. Asante kwa ndugu huyu ambao unamhesabia haki na kumpa uzima wa milele na jina lake kuliandika katika kitabu cha uzima. Asante Mungu sababu uzima wako ni wa milele na ni wa kweli na unatosha. Pewe sifa kwa ibada na kwa kila mmoja ambaye amefika hapa. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naweza kukaa ndugu.